ngineqembu kakhulu ukuthi ngaya lapha ngiyobukela abomrap engibandlulayo. Rise bengazi ukuthi ngenzeni. Yeah. Yabo that song bro. Wonke umuntu bekana efonini ngama Bluetooth. Imagine the way it's powerful ngapha. Sure. So noSizwe vela iqala lento yokuyithemba lento 1632 yabona to a point ukuthi noma umrap afika work maka ngathi 1632 bebase bane hope nyana ku. And then ngajela amagenge ilast ngingakhona nabo emthi ukuthi emagenge phela sineshow so Thursday. Ngaphandle ngiya audition before ngizongena ngaphakathi. Yazi kwenzakaleni nge-full clip kunenye out ne bathi uGino Brown beka angazi beka DJ or beka yenzani that time lathi yabe ngisondile bengangincane lathi leya endakaze ngikhulume ngada ngibengitshela impinto zami kuphela. Mujapilo no JP Forest phakathi kweQuantum sirenga wonke umzansi boy isukile boy. Let's go right to the sound of good times. Another day, another dollar, another podcast, another episode, another opportunity to inspire and transform lives. 8 hours, Shapfiri. Welcome to another exciting episode of the Quantum Podcast. I-podcast yaseKasi, i-podcast yomphakathi, i-podcast yabantu, i-podcast yomhlaba wonke jikelele. Bafethu, we are coming to you live from Edenvale at Ethnic Restaurant. Bafethu, vandaag siye sahamba sala nomunye umuntu samvutha fair. Samlanda la bekasichape khona sathi sibuya naye aphila. So ningamandi bafethu ama sound ku background la kuyaphekwa la ekhaya bayahlaba la ekhaya bayachila kumnandi. So bafethu silande the one and only makazibiza ukuthi yena uyinkosi yase-Israel. So namuhla uzosiprovela ukuthi why azibiza ngenkosi. Ithola le title ngoba bathi kings are born. So ladies and gentlemen, let us put our hands together for Blessed Peter Mickey M. Tell me. Away dog. Ogrange ayam. Ngimnandi nje. Mickey M. Plate speed. Mfana. Lelo gama liheavy too much nje ayam. Eish. Yo, ubuyapha uthiyami? No. Yeah, ubuyapha unyamalalepi. Bengihasila nje mara wena useduze nami uyazazi inkinga zami. Sure, most there, but it's not about me. It's about abantu. Abantu ayisho ngisahasila bengisazama ukuhlanga ayicabanga ukuthi masiloko singena phakathi ngizocacisa kangcono ukuthi bekwenzakalani mara siningi into ekumele sizitshela abantu vandag. Zibhani? Yeah, bazwisisa. Keep ama files. Wonke. Keep ama wonke vandag. So keep wonke. wonke. Lepi yangizoloku bayithela. Hayi plus ufikile uPamela akadlali. Awusubaka ngayenza kanje soba ne-interview emnandi. Hayi akuna flop. So uthiyami ubani uMickey M? Okay, uMickey M Blade Speeder out here seKasi 1632 eThembisa umrapper ungozi blind bayamazi. So no Mickey M bekathi ukuthulanyana nosibuyile sizama ukwenza kwenzeka because siyabona ukuthi ngathi ukwenzeka egamini kuncane no sizama ukuvusa inkosi zamampela and kumele baqale ekhaya kubaba. Ngiyabonga nawe ukuthi ulande mina nje ayami ngikhuthaze ngomkhuthaze ngakhona. Hawu inja yami uyaqhaha bantuka. So angathi singahlala siyipush ibe njalo. uMickey M umrapper wafethu waseThembisa 1632 and ekudala khona namhlanje uzongitshela ukuthi bekwenzakalani sonke lesikhathi nokuthi why bekangekho nje emehlweni wena. I normally say to people, welcome to Quantum Podcast. But uMickey M yasim welcome ngoba kusekhaya. Dakushilo wathi 1632 yeah. Yeah. So awuthiyami ke asibuyele emuva yabo because of abantu ababhaya wena bakucavele season school yabo. So that's why ngithi abantu ababhaya ngoba kusisonke thina abanye sicave before season school yabo. So but ke abantu bayathanda ukukhula nawo. Asibuyele emuva yabo eThembisa back in the early 90s and stuff. Mickey M akakhulu ukuthi bekahambani so before season school. Sure, uMickey M ukhulelephi and ukhule kanjani bekahambani eThembisa ngikhathi akhule yini ama childhood memories wakhe? Yazi kwenzakaleni ne? Sure. Mina ngizalelwe la eThembisa. Sure. Ngabloma khona until ngiba na 10. I think la ngiqale ngathi ukuhlakanipha khona ngaya eMpumalanga ngina 10. Kuphi MP?
eMkhuhlu. Oh, Kahle okay. kahle ngikhulele eMkhuhlu kahle. So Okay. bangizalele eThembisa and Yeah. then ngahlala la until ngiba na 10 and Mm. then ngamuva ngaya eMkhuhlu ngibloma no-anti wami because i-timer belibhodile yabona and Okay. belimcelile. And i-timer lami belisedanyana malibhoda. Sure. I-timer lami okay, since Libhodele uthe sibuyele eDanyana. emuva Yeah. i-timer lami elibhodele edanyana. Ngalibona kayi-1. So watshela u-anti wami ukuthi as soon angazi ukuthi bekazi ukuthi uzobhoda ada or kanjani. So umtshela ukuthi makabhoda angicove ayobloma nami. So isikhathi esiningi vele ngisispende ngingada eMpumalanga noma antiza eMkhuhlu. Sure. Ngihambe ngina 10 and then ngabuya la sengina 16. So Seyithini? angazi straight ukuthi ngingakhuluma ngokuthi kwenzakaleni ngoba i-past yakhona nje i-fucked No, up nyana. asibuyele khona eMpumalanga uThiyama. Sibuyele Ya eMpumalanga. eMpumalanga bekuhambani? uMikhembe bekadlala idiski or uMikhembe bekarepha abanye abantwana badlala idiski yena afuna ukuzibukelela bo-Dr. Dre. Bengidlala i-cricket and bengiyi-captain bengiyinsimbi Okay. and then lento ye-rap vele beyikhona kimi phakathi because ngiyakhumbula nanoma njalo uma kwenza into zama-atnyana benginokuvela la ngishaya i-script-nyana engizihlanganisile yabona ezase-primary ezingekho dope ngakhona manje mara lapho bengikhona benginja kakhulu so yila ngabona khona vele la i-links leyo yokurapha because even noTiza like ayishaya la i-links yakhe abantu bayenza into zabo kwaba mnandi and then as soon as angibona la angitshela la naye ukuthi ish wena mfethu kumele ube serious nyana bekangayizwisisi ne-rap grand maka ngitshela ukuthi yabona lento oyenzayo Nswembu ngayo akakhoni naye ukuyibona ukuthi yini maka kumele ngibe serious nyana and then from there ela bengisengifuna ukubuya ngapha since ngakutshela ukuthi ngahamba ngisho ngayo eMpumalanga and then bengisengizama iplan because ngiyacava ukuthi ish eJozi ziseduze lezi zinto lezi and manje eMnonjaneni la bengiploma khona uyacava eMnonjaneni Mina ngicabanga useMnonjeni ngimangele Yeah. ungitshela ukuthi ususenzambeni. sikhule kunabo tsekeleka already bebakhona ama-celeb nabona umuntu besimjwayele nathi masisakhula bebasebakhona labantu so Sure. benginale yiwe bekangenza ngibe nalento ukuthi esh mangingabuyela la ngizoba grand and then abuya nomsawawa vele ida yangiphusha futhi abuya nomsawawa and then bashaya enye ishot lapha eKasilam. Le ngoma yabo le Fate and what le angisisi Yeah. baby sing 100% Exactly yokuphela Sure. after that leya and then aza namanye amasho bawashala lapha estradini and bekusekunzima for me because kunento eningi ezike zayenzeka eMpumalanga so bekungasakhoni kahle kahle ukubuya la. So mangibona uTsekeleke like aveze istrat la ngikhulele khona na yonke lento bengicabanga ngisakhuluma noThiza ukuthi eish mangingabuyela la ngikhona ukwenza la and then somehow cause ezinye si-deep kakhulu nafo i-podcast angeke ngikhona ukusho ukuthi yini lento bengivimbe ngale lama fight engibe nawo noma antiza nabanye abantu bama-family members yabo. Sure. And then ngabuya sengina 16 ngaqedelela isigela la eTsusuloso and then bekukhani kulandela ama-full clip Sure. yayithola bekukhani kulandela I-rap iqala kanjani uThiyama? the way vele ngisho ngakhona ukuthi No, iqale professionally. okay and then angisho ngiqale la uThiza athi ngibe grand then ngibuya ngithi ngizoceda isigela bese ngiyenze nale rap le and then mangifika kube nalento yokublow Pro Kid. Okay, all right. Yeah, so isigela ngaqala ngala ngislayer ukuthi Yeah. bengiperform ingoma zakhe ngiphusha ngayo like uPro Kid uyenze ukabona into ocabanga ukuthi shimangarapha ngibe Nswembu ngaba kanti maka ukhona like uyazi ukuthi kunevision ukuthi ngaba so manje and then makafika yena ngaba ilento ukuthi ya man nayi lento lengifuna ukuba yiyo exactly yabona ya so Pro ngathi uye oyenze konke kucace vele ngendlela yakhona and then ngacala ngokuperform inumber zakhe and then ngacala ukuzibhalela ezami ngisesekhona la high school and then after matric ilabe ngisengibona khona ukuthi manje kumele ngizama ukuthi abantu bangazi because bengingaplananga ukuya kwezinye and at least angidropanga out njengabanye abamrapha yabona ngicedile la. It's okay no uma already makathi ngilapha evarsity la eTUT ngashaya ikelem zami ngayenza ngathi ngibhadalile ngayenza ngadla imali yabona into zama out vele ezidiscount ngisengiplanela ukuthi ayi mina ngifuna ukurapha ngifuna ukuyenza lento esigela wena usitshelile ukuthi vele esigela wingeni ngingeni and then la sengibona khona ukuthi akusahlangani vele
nga-introduce kule lento ye-full clip because mina bengizitshela ukuthi ngiyoblowa ngenamba phela before i-full clip benginey'namba kunama-track nyana ekasi and abantu abawaziyo ekasi before from there bengisengiconvinced ukuthi from here vele I'm going all the way up. Bese sifana no-MT already. Bengaka u-MT ngihlangane naye la Go-full clip. No, hhayi full clip mara ngihlangane naye ngendaba zokuthi kumele siye full clip so sihlanganise ama-out ukuthi singaya kanjani full clip nabantu abane-info ngadirects uyabona so MT avumbuka la because bekuyi-out naye efuna ukuya ku-full clip. Sure. And then saqala ukuspana la saya same time cause ngiyakhumbula ngokucala ngaya ngi-1 and then second time ngamtshela ukuthi okay ngitholile indlela yokungena la second time bekukhani ngiya naye umteksi laphaya and then sangena kanjalo and then from that day saba close azange savele saqala ukuspana from that zange sisahlukana wena. But ekasi bekunama hip hop sessions. Yeah. Before kuqale kwaba ne-Quarter Tour, kwabuya kwaba ne-Forefront. I Oh, believe yeah, wena then uyi-generation e-Forefront. Yeah. Before la wasema-Ivor and stuff like but ethembisa bekune-Forefront. Ehot vele Sure. yiyo vele like Sure. bekuyiyo. So wena uke wabhedlile ku-Forefront or ukuwa-performa la? No yabona mangisaya la ne ukutshela ivari nje kangazi lento le iyenzeka kanjani because nami ngimdala bengisabukela abo K-Dog and sometimes abo K-Dog babensembu basesebancane because somehow la utayindlule yabona Sure. maka mina bengisaya mangiya kuma-Quarter Tour nabo Forefront bekusile ukuthi ngiyobukela abo Arsenic la nabo K-Dog ngiyazi Ekulandela sivibe sisaba. beziphethe yonke into mfana Paragon Paragon cause kunanelamba yakhe le Kaslam naye yangimbayisa mfana leyo namba leyo shout out to Paragon by the way away so abo Paragon abo Arsenic nabo K-Dog kahle ila bengiwokhela mfana le show bengazi ukuthi amakuyi-Sunday vele nanoma kungayenzakalani kumele ngibe la njengoba ukuthi amagenge agcina ngicava ngingazi lona because bebazi ukuthi wena ula every week sometimes ngicela i-transport kuwe la ma-out engize ngizowabukela ukuthi mfana this week angeke ngikhona ukubukela endle at least mani ngangishiya somewhere laphaya yithi and the next week ngiyabuya ngenze the same thing awuthana perform hhayi ngisabukela amagenge nje ngifuna ukubona nje kwenzakalani but mfethu wenze gene nokuvusa le yazi bekuyikhohliwe uphatha ama-Quarter Tour ne-Forefront. Bro, I've been part of the hip hop culture since day one. So almost I've been following everything, like especially from Ezasikasi to abo what is it? YFM shows, ama hip hop sessions, abo from abo Oskido, then to abo Tibotash, Rhyme and Reason. Then from there Saba nabo Hype Magazine. Ngaleyo era leyo mfana onke ama-issue ama-Hype Magazine ekumeka sure ukuthi vele ngiyawathola. Yo cause naleyo besesithembele kwenzeka kanjani ungaphumi ku-Hype wena or ingoma yakho ingabe ku-mixtape ye-Hype? Mfana mina into eziningi angazi kanjani yazi cause i-full clip yangibeka endaweni ukuthi okay nayi le out le ningayithatha niyenze nanoma yini ngayo nayifaka ku-Hype ngayenza mara somehow lezi zinto lezo zenzakala akazi ukuthi kanjani because nami dog kunini so nano bengiphusha nenye out sangitshela okay i-Hype Magazine yenza sona so hhayi ukuthi ngithi no kuyabheda nanani but I wish ukuthi nami bangifake that time ngalesikhathi nathi sisancane siyithenga le magazine because kune-CD phakathi le CD liphethe le-hip hop engatholakali nanoma abo-Ben Sharp nabo-Ben Sharp rest in peace nayo Ben Sharp mfana yabona so bengifuna hhayi ukuthi ngithi yano kunjani because angiyazi serious mara bengifuna nami bengifisa ukuthi ngathi ngesikhathi sami ngisavela bekungaba nalento le kube nomuntu nami ngizifikise la angazi bengingathi bengekho connected kanje mina I think ukuthi bengiyi-muscle bekuyi-talent kuphela mara connection wise bengekho deep ngaleyo ndlela and kunalento ukuthi the way bekungakhona i-full clip yangiphusha kakhulu ama-out amaningi aba nekwali fika lento leyo ukuthi nanoma ngabe ngiyazi ukuthi la uthi ngayifikisa kumele ngiyibeke la angikho sure so ngifila ngaleyo ndlela ukuthi ziningi izinto engathi dog even nama-out aku-Back to the City ayacava nanani yonke into la uthi no-Rashid bengikhuluma nayo mara akazi and that's why ngingayi naku-Back to the City angikazi uyayithola into engishoyo ukuthi okay kumele
since ngoMickey yami so ngiyenza yonke lento lena and abantu everywhere la ngiyakhona ngeSwaziland ngeNatal ngeLesotho like abantu bangihlanya baziqula ingoma zami kumele ngiyenzeni ukuze lento that's why mina bengisengifila ngathi I love ngathi kunokugatekeeper nyana nani that's why naku Back to the City ngazitshela ukuthi okay la the only way ngizoya la ukuthi bangifake ku line up and if abangifaka even today dog akunamuntu ongakutshela ukuthi uyangibona ngiku-Back to the City mina and vele if angeke ngingene the first time mangizoya la ngizoba ngiku-line up and if angikho la awuyile ngitsombo kakhulu ukuthi ngaya lapha ngiyobukela abomrap bandlulayo ngencane i-confidence yakho and bengingafuni ukuthi isize sifikele mara inkinga ukuthi ekugcineni igcina ukuthi okay phela ayikho grand la eLinksland baningi abantu abangitexta ukuthi Mick uyanini la so siyahafa njalo kune hope ukuthi uzoba like baningi into eziningi ezenzakalayo kuma show e hip hop abantu bahlezi bangibuza kuba ngathi yimi engingafuni ukuzenza la eLinksland and ama out ngathi dedicated ekwenzeni show ukuthi lezi zinto azenzeki so yiloko ukuthi okay if ayenzeki ngale ndlela leya asingayenzi angithi bangincenga vela ngikho big and ngeke ngithi ngilo Mickey yami leya maka still if ayenzeki ngale ndlela sek yafana mfethu aningitsheli lo bangangeke bathini alright Othiyam ublow up ngesikhathi sama Bluetooth amajita bawathi umelana ingoma ngeBluetooth nange-share it igcwala ikasi lonke I remember uMarise bengazi ukuthi ngenzeni yabo that song bro onke umuntu bekanayo efonini ngama Bluetooth imagine the way is powerful ngakho sure lento ebahlula ngama TikTok nanani besishabe kumele mfethu ngama Bluetooth umele ntwana ithatha isikhathi ukuthi maka somehow beyigqwele ngiyifuna le ngoma kaMickey kumele wenze show after Thursday kunalo irecordile kunalo bazilanda kuye makuyazi ukuthi ayikho bengithi mangiyiperform abantu bangazizwa ilabe ngisikhona udampana asikhulume nge-EP yakho Othiyam so uhlangana no-MT seniyaspana cause thina besimcava vele njenge-producer yakho yabo because of every time umplakile umjida kakhulu bekathi usizi makabuze who produced the song produced by MT understand so sesecava okay esothi baphethe speaker thina thembisa siphethe MT yesi-producer yabo as much as beka umrapper nama sesomrapper nontswimi yabo but still ke wamplaka ese-producer yabo so sayithola thina ke i-EP yakho inale number lesika Marise asiringe ngayo le EP leyo ukuthi uyishaye kanjani ufeature abobani iphushe kangakanani ngoba le EP begcwele ikasi lonke and any question ebaleka kakhulu iyakwenzela imali because of kuyenzeka ukuthi ingoma zegcwele ikasi lonke maru yabo uthola ukuthi i-piracy kuphela yabo so akekho umuntu noyi-one oyibhayile i-EP straight okay kusika Marise enhle ke avele uMT nje ubona njengoba bengokutshela istory ukuthi sihlangane kanjani via indaba zama full clip nani and then kusika Marise ngathola le ngoma seyirecordiwe kunenye out bathi uthando simelana sure nayo beku out grand vele bekuyintwana erecorda no-MT sorry so mangifika sekayirecordile le ngoma le because untwana ngiyambona uyaphusha manje u-on vele ngento zakhe ugcine vele aphusha ngenye indlela engayizwisisi but that time ngafila ngathi le beat leli okay like untwana ucommercial ne so bekuyi-out ukuthi ngathi angathola i-beat elibounce kakhulu ngafila ngathi le isika Marise like inobu underground inobu underground like ifuna umuntu ozorap awufuni ukuthi umamele i-beat kahle ifuna ulizwe i-beat mara uzwe lo muntu okhulumayo ezama-club or ezi-radio friendly zifuna ukuthi umuntu alahlele ama-lines and untwana yena uyamuzi ngiyeza ukuthi untwana u-radio friendly phezu kwale beat ngamcela untwana ukuthi untwana ngicela ukugayele beat lakho kuna something because first ethe mayikhala mfanele la beat ngizwa amathini ngikhumbula ngamathini mangithi le ngoma le mayicala ngathi ushaya nyana amalona kwavela nalento yesika Marise encondweni like okay ngoba ngeke ngikhona ukumtshela ukuthi mntwana ngifuna ukuyenza ingoma ngale beat lakho because already seyilingoma ngithi okay mntwana since ulisebenzile le ngoma ngicela ukuyithatha ngiyisebenzisa ku full clip mina ngizoyisebenzisa as a beat mangifika la then ngifike ku full clip ngashaya ngayo and then ngoba ingoma vele ukuthi wonke umuntu umcava ngayo and then baze bangibiza ngale gama lesika Marise sayithatha sayifaka khona lapha kule mixtape leyo bokhuluma ngayo le vele emabhit amaningi ngesipane no-MT sifeature unabo MT Benny izinja zesikhanda vele MT Benny P
uJabu, uTash, Yeah, touch. yeah, uTash no bani. Namanye amagenge engathi ngakhohliwe Reptile nyaka. akekho lapho. uReptile ufika after isikhathi. Okay. And mina kunamanye indaba yesikhanda like singenye indlela yabona kunamanye ama-members engingawacabi yabona cause ama-out mina ngiwathole sewaskimene already mina ngijoyine sekune-movement nyanga so Sure. kunezinye izinto engingazwi so Yeah. no-Reptile naye ngithole sengingaphakathi vele maka shout out to Reptile cause uyasiphusha isikhanda somehow this Big time time. usipusha ukudlula thina Big so shout out to time. that He's the nigga. face now. Yeah, Hey, it's like the he is face, the new he's face. the MT. Because of he's when the MT MT, I'm a face. Yeah. Manje seku-Reptile. Yeah, Shout out to Reptile is like the face. Shout out to Reptile, man. Simrekhodile khona ngayisi ishayile interview yakhe lapho. Oh, bekakhona naye. Ugibelile. Awe. Azo-clear up le beef yakhe no-ayifani. Wazakala azoyi-clear Njengoba mbhathelele istockfel. Ayifani. Mara le ngoma asifani. Hey, ayifani. Ayifani wena. Kusho yena ayifani ukuthi asifani. Cha, Thina singeni. Okay, I paid. Sure. Then ke awuyi-answeranga question yami ukuthi EP iyalithunela inyuku na or imga Oh, leyo part. No, that time ne. Ngicabanga ukuthi okay, mawuyibeka ngento ezenzeka yeah ithunile. As that time ngisho bekuyisikhathi sama hard copy ne. Sure. I think that Kushintsha time milapho. besenza imali easy thina futhi kakhulu because Yeah. ayalapha yeah ithunile. Sure. Bengicanga ukuthi ayithuna kanti ungibuza la yini because sonke even nabo Sibuda nabo MT besesinveste kulento beku easy ukuvele uprint ama-CD yabhaya bayangazi ukuthi ngobani ngiyofika kule ndawo Sure. noma ngazi ukuthi kule Because kick le before konke ama-session. yeah kule kick le bathe bazongika 3k ngizova ne-5k yalama CD lawo Sure. emaphethe so Sure. bekuyiloko ukuthi noma awuthethe That's what's up. ngizomgayi 1k lo angisana ndaba ngifuna nje ukubabulala bese ngiva siyenzile That's serious what's up. Shout out to that. ehle kuqale kuba yi-flop la ama-disk vele angasayo uyabona la Mase kungena yeah ama-USB. ukuringivaka that time siyenzile fucked up Ama-CD abantu ababhasha inyuku ebhaya because of babhayisa yabo from the back of the boot. yeah and bese sikhona uyabona beyingadingeleki full clip senze okay besiyidinga vele ukuba commercial nase-TV Yeah. naku-radio mara thina bese sibonile ukuthi yona underground senze izake Ngayenza imali, ebhaya yeah. senze izake ebhaya there's no like noma abantu bacomplain ukuthi nintswemba anikho famous mara senze izake ebhaya Sure. to that time Yeah. yeah so yeah ilo siyenzile izake that time So buya kwezinye uthi masingene ku-full clip is important because of abantu bemeleyo leyo part le yabo. Uyithola kanjani indaba ye-full clip? Ublackwe umngani or uyizwile maybe radio umameli i-radio then iza kanjani lento le ukuthi nigcine nivaye niyara and ningena kanjani ngala? yeah cause vele ngisho njengoba bengishilo ukuthi after isigela I was all hip hop vele so ngenze sure ukuthi after anything that would put me there noma ngabe yini I-hip hop. and i-full clip that time was the shit wonke umuntu bekada so Sure. mangiloko ngiyimamela ngezwa bekusese no-Eugene singer bekayiphethe that time Hayi ujini nje kuyinja le. yeah so still bengizwa isekudeni because abo-Eugene bengingabazi until ngizwa ulolo either noSibu no-K-Dog njengoba ngisho benginokuya ngiyamamela abo-K-Dog and then 1632 ngiyabezwa la ngibona ukuthi bakhuluma and lezi zase-1632 zifikile ziyashisa la Sure. and zishisa zonke because Sure. abo-rap base-1632 Ayi bayashisa. flex. ayi mfana so noSiz vele ayicala lento yokuyithemba lento ye-1632 uyabona to a point yokuthi noma umrap afika work makangathi 1632 bebase bane-hope nyana kuwo Sure. and then ngatshela amagenge ila sigiringa khona nabo emthi ukuthi emagenge phela kuneshow so Thursday asihlanganiseni i-transport senzeni into so siyobangena la so yaqala kanjalo sebesiyimamela sizwa abo-Kid X la abo-Ginger Bradman nabo-Eugene until decide Abo Smashes. so shall I take Kuzinga over bese smashes. yeah abo-Smash it izinja zakho yizo lezo ezisihlanyisa kakhulu awuzokusasho ukuthi abo-Kid X nabo basarapha serious Sure. la basakushaya amabhazi serious Yeah. yeah Then Then- ke manifika lapha kuyenzakalani i-process injani? Kunama audition nyana baniscreena kanjani? yeah dog yazi kwenzakaleni yazi kwenze Kent wangibuza la idings le
ngaphandle niya-auditiona before nizongena ngaphakathi. Yazi kwenzakaleni nge-full clip, kunenye i-out bathi uGino Brown. Angazi bekayi-DJ or bekayenzani that time. La uthi leya bengizondile. Bengangincane la uthi leya and akaze ngikhulume ngala bengitshela impintshi zami kuphela. Donke full clip ngiyeka baya before ngena. Kapata la uthi le bengizwa ukuthi nginswembu. Angazi nokuthi mina enhle ngihlangana ngabe or inkinga kuyini ngale out le. I-out yakhona igcina ishaya enhle kayi ukuthi igcina beyiphuma ku group ya house. Enhle ngifuna ukwenza sure ukuthi bayacava ukuthi bantu la uGino Brown da and then ayenza makayenza le house bani Dino Brown, something like that. Doesn't matter as long as bekaspana ku YFM negama elirayima no Dino or Gino Brown ile out leya and then yacula lama house wayo as uTumelo. Mfana le out leya ngivalela every Thursday ngiyeda ngemali yokugcina ngizama mfana yangivalela 11 times. 11 times dog. Ngescript iscript njengoba sesikhuluma ukuthi ekasi bese siphopa basicaba vele ukuthi sintswembu le script lesi noma ngishaya amakhaphela ngishaya sona ngenza abantu dog ngishaye le script lesi la uthi lesa lesithembayo mfana masiqedule mabasa athathela abantu angena nabo phakathi ne laba basele ngaphandle bangibuze nami ukuthi dog kanjani. There's no way until one day ngiyeda ngithola uGina ngekho kuno Scoop. Shout out to Scoop Makatina, I love that guy so much man. Wena ne Sia. Man, that guy changed my. Yabona uScoop mfana. Yabona le script engikutshela ukuthi bengishayela uGino, ngishaye ngiza kabhaya la asala. uScoop ngishaya ama line i4. Avela ngithatha ngibekela la ukuthi wena uqala. Sure. And nami because bengisengicabangela ukuthi kunenkinga ngale out. Azange ngichange ne script. Sure. Ngivele ngachubeka ngisebenzisa lento just to prove lento engisho ukuthi lo unenkinga nami akuna next wrong ngalento engiyenza. uScoop uthe makangicova la yenza noma afika phakathi atshela ukusiza ukuthi okay ngithathela abantu mara this guy uyashisa ngasame script lesi abangijikise ngaso lo Gino wakhona alekashisa ngaso athi this guy uyashisa ampethe ummamele makangimamela usizi nayasho ukuthi yo sonke lesikhathi kusho ukuthi kuvalelwa lo muntu ngada and siphethe umuntu ongashaya into mfana from that day that's why ukuthi noma ngabe ngimbona pho uScoop nani mfana la uthi ngiya-appreciate nala nokuthi vela ngigive upanga la mara if ukhona nawe Gino mfethu ngitshela maybe uwo ngakhona nokungicacisela ukuthi why masiloko sihamba isikhathi eside kuba nezinto ezivalekile singazizwisisi cause ungizondile ndoda mara into egrand ukuthi nami anginandaba naye vele so just ukuthi lapha benginalento leya and mara bengazi nami ukuthi ayigcineni mfethu as long labantu abalaba ngizwile ba rap abavumelana nalento engiyenzile kusho ukuthi inkinga vele ida inkinga nomjito inkinga yelomjito so igcineni vele isolveke kanjalo ngithola uScoop angifaka share the script yourselves no let's audition ngaso ake ngisikhumbule mfana phela after that ngivele ngaba umkhema ngisho and then kwaba nabo Sika Mareza kwaba nani famous lines kunale uthi shaya izolo be high ukhulume noNkulunkulu face to face. Yabona lezo and lezi sesizibhale after thola into engisho ukuthi behlanya wonke umuntu elithembisa yonke beyiba proud kakhulu baba ukuthi hayi beyaseKaslamba. Yabona nale confusion yokuthi usuka from ukuthi kune outtake valela isikhathi eside next thing abantu sebahlanya like now confused usisika kahle ngiyashisa or kanje like ngisemaphaka kwenzakalani because labantu bahlanya kakhulu for ukuthi le nga actor the way be acting ngakhona yabona that's why ngithi ufuna ukwazi ukuthi izikhipheni makafeli akusana ndaba nokwazi angiboni ukuthi kuzomsiza kala maka kuyaboka full umbuzo lo bengifuna ukukhuluma ngayo lento isikhathi eside nje shout out mara uthi ama-line yana wakusiza isikhupho amanye namanye wakhumbula it doesn't have to be 16 noma ngashaya 4 lines sikhumbuza abantu ukuthi kahle kahle yini into abayikhumbula ngoMickey indaba ubona laba Season Scoop so le ngikhumbula ihlangane nana makungabona ngokuphathele something special abangeke bayikhohle ngizokushayela yona exclusive labo ezoyenza ukhohle nalamavidiyo zongasali ngale because mangathi ngihlanganisa le amanye nafanele kusembi ngwabheki agcwele sizilandela yayibona yabona lezo mawuzifuna nje phela uthi Mickey lapho noma ngathi weCam Season Scoop or Mickey full clip akhona la amalona izinto zikhen vandag singiphethele into efresh into ezonenza ngingazi ukuthi besintswembu that time nafandag nano
ungenile ke this week ku-Season Scope. Next week kuyenzakalani kuwe mawuphuma endlini like are you telling yourself ukuthi I'm automatically in or ish maybe lo mjida kuzomthola khona? Njengoba after sengingene phakathi Bakushorile ukuthi wena next week ya automatically. bengingasakhulumi naye. Okay. Lapho besekuyindaba zokuthi uScoop usikhiphani. Maba screen abantu wena basako-audition. Yeah, kune-fastere la ku-Wi-Fi. So leya mayifuna uku-auditiona ngikokotela usizi la ukuthi etoko uzongilanda la. Angifuna ukukhuluma la le ngoba le angeke ngiphaye. So bengivele ngitshela usizi and sekangibonile sekazi ukuthi hayi la. So bekavela ashaya ingoma abeke yonke into lapho usizi aphume ngaphandle azokulala. After that vele ngasitshela ukuthi angiphindi le life le from no sing da. Sure. Sengu-Mickey M no. Angifika ngimada. Ifika to a point yokuthi phela lapha bebani angisho bekuqala le show ngo-9 le yasha i-hip hop hot 99 until 10 and then 10 to 12 ilena. Yeah. So kumele nifike lapha nina before kwenziwa kuqale lona ukuthi bani audition. Bese sikhona ngokufika ngokura to 12. Sebaqeda uku-auditiona ukakhala naye Scoop la ukuthi Mickey M is coming. Mickey M is coming. Yeah. Manje bakufaka ekugcineni. Yayibona. Sesibhala noma sisemoto kunale group le Season Scoop group besibatshela sesela ukuthi sisendleleni bese baya-announce la. Sure. That day noma u-auditionile wena bakufakile hayi masifika ichayile yakho la. Ebuyile. Yeah, mara ngicabanga ukuthi bengisengidize after the way bangihuzukise ngakhona na the way vele abanye abantu bengibona ukuthi okay ayikho fair ifikile le out le audition kwaba mnandi then mina bangifaka hayi mara nami ngihuzukile phela ngiyadize ukutreatwa kanje nami bengifuna one day ukuthi kunini bekumele ngisuke endlini ngabo ma-8 sihlanganisa ama-taxi bafike basivalele siye emateksini kumele sigidle la until ekuseni cause ayikho itaxi esuka eRosebank lapha eThembisa ngalesa sikhathi so kumele silale emateksini until ekuseni so makusekwenzeka so like I'm 30 grand. Sure. Okay, hayi ukuthi bayideserve lama out la mara mina ngiyadeserve ukutreatwa kanje after nokunga give up after yonke lento le. Then in terms of transport sekwenzakalani ke? Phela manje so i-brand ithembisa yonke ithembe wena. So sebaku-offer i-transport. Yeah, yabona lapho sifazi ukuthi ukhile intana le yashisa nanani. Sekuyile ndaba zokuthi nama-hotman ekasi. Ntana mafuna i-transport usitshele. Siyakuvayisa la easy yabona after sika Mareza ngasho ukuthi yonke into ibe easy cause nama-gig aqala ukungena la point ukuthi bengingasakhoni nokuya ku-Season Scope cause lama-gig wakhona na during the week. Thursday. Yeah, Thursday. Yeah, mina ngise-Natal nge-Wednesday. Sure. Yayithola next week yakhona ngada eSwaziland yabona so igcine la ukuthi and inhliziyo yakho ikuphi ku-Season Scope? Yeah, obvious angisho kunale title engiyiphethe lapha ngenkosi phela nje ngithukile angifuni ukuthi kufike kube nolomuntu lo cause yaka MT is MT makabulala bekuthi impintshi kaMickey babonke besinga replaceani bengasinto ukuthi bekulento ukuthi MT noMickey bayibulala so makungena bengithuka makungena umuntu hawo MT makabulala nje abantwana bangena babulale nami mangibulala kana nkinga C2 inkinga kuba makufika umunye umuntu phakathi sekacela ukuhlukumeza mara kunedipso wethu kunoSiya Shezi lapha mara naye bekazi Angaba yokazi akusabantu esike sawara like uGreen Vara yeah ngiyamthona uSiya Shezi bengimamela na even before ngiyada even abo Big Zulu bengimamela nala mara ukutshela iVara akusabantu bengistressa like akusabantu engistressa ngabo lyric because lento le ngiyazi mina as much as abantu bangazikhulumela ukuthi ubani ngakubulala mina ngiyamcava umuntu ongangibulala mina lyrical and umuntu ongangibulala ngiyamsaba and uzobona naye the way ngi-actor so abomrapper ababhala obabalile bekuyilento ukuthi uzoyibulala lapha mara ngeke ayenze lento le engareplace mina so hayi ukuthi akekho Ntswembu ngene or in style si different okay so ilento le ukuthi kunabomrapper abada and sibezwa ngokureppers like kunendlela ebarapha ngayo so uzwayo ukuthi okay laba baseSoweto yeah signature uyayithola and then laba ithembisa kazibe ngenkinga nabo mrapha baseSoweto and ngisipana nabo sebathanda izinja zami bonke la into lena abo futhi le inja yami kakhulu ke ukuthi mara kazi ngibone kwenye podcast ma-2 back yeah ukhuluma ngayo lento uyayithola so akazi kube ile ndaba leyo uyayithola ukuthi nakhona if bekuvela umrapper waseSoweto aziphathele bekuzokuthi uziphathele yena nabo umrapper baselona just ukuthi besingafuni like mina uGreen Vara bengingafuni
kuphuma omunye umrapper waseKaslani ozoyenza lento yezi yeah the way mina ngiyenza anginankinga no K-Dog phela mina no K-Dog asifani mina no Sibo asifani mina no Lolo shayizingam la nani ushaye wena uyayithola nade wayarapha ngakhona yeah so bengingafuni nje ukuthi kuvumbuke enye Mickey M or something engathi Mickey M into bengithusa leyo unless if leyo Mickey M iu-MT cause mina no-MT siso mara no bibi kuwafika nje ya yo yasemkhanza ke yase mainline yes ishwabalele bibi ayibishisa le yo mfana ama punchline wakhona dog hayi ubibi hayi ubibi bekashisa uyabona kuna love into ebengikutshela yona ukuthi mina no MT bese rapper shisa and then mina no MT masihleli kunalabo mrapper lawo besikhuluma ukuthi hade sure uzwile la uthi le 10 dog uthena ubibi kuna somewhere ukhuluma ngengane engakhali ifele embelekweni so uyipha ama crayon ukuthi izokhala yeah to cry yabona sikhuluma ngale line layout le ubibi and amabhazi wakhe bawangaleyo ndlela mfana leyo uyothatha into ayenze mfana hayi ukuthi bebangamhlanyeli ku season scoop because bekangamzwisisi lo amrapper thina bese sazi thina ukuthi ethi ngitshela mina no MT besazi ukuthi singaba deep kanje ne maka ku full clip kumele uhlanyise umuntu manje that's why sometimes banokuthi nishaya ama line ngathi adizi nyana or adom ku full clip lento le i-live ma-rapper useason scoop irresponse yabo important mele bakuzwe no yabo so noma ungasho ama line adip siyawafaka la abanye abamrapper amabaloko bamamela bazoza ukuthi inswembu makuyizwile lapha mara sofaka bhala ukuthi mele react manje makayishaya so i-game bekuyilo so abantu bebanganda so besikhona ukuza ukuthi le inswembu and is attack na ku Facebook mina nginswembu sithi inswembu vele uyasindlula kuyenzeka mara i-strategy awusiphethanga i-strategy sala uyolwa khona mawuyempini mele wazi ukuthi kuyiwa kanjani la kwenzakala thina siyibonile la engisukuthi isebenza kanjani nokuthi kumele siyenzeni ukuze isebenzele and then mase siya la besingayeli la ukuba nswembu besiya la ukuthi bas understand lento le siyenzayo uthola so sifikela na lento le ukuthi singa decide nathi ukupha sibe deep sishaya ama punchline ayenze abangeke basizwe bese singaba abo Mickey mara no sizowashaya lawa ebazowathola no and nalawa amanye azoba khona ngaphansi so siyenzela for wonke umuntu abantu abangathi ba commercial nanani because the way bengakhona i-season scoop ngakube isifakile to a point ukuthi nabantu aba commercial basicava vele bonke futhi akunakuthi uzothi understand senze sure ukuthi uyas understand aqala if mele sound edomnyana ukuthi us understand soyenza lo marketing strategy so into esiyenzayo la one way eish ay yabona no one way ay ngisho no umzwile no beka kuma sotra safa nani awuzothi mawuyinja uyinja dog ayabo one way nabo khashana sure mfana izinja ke le yathi impethu beyashaya isinye isingam lesintswembu blind but it's not even the matter of language yeah like amabhazi wakhe mfethu ublind nje ublind so nana ngicabanga ukuthi nanoma ngabe kakhethe iphila ma ublind abantu bana lo ublind because urapper ngevenek or ublind because urapper ngesinga no dog baningi abamrapper abarapper ngesingam laba work abevenek abawork if ublind nanoma ungayenzani la so abo one way yilo ukuthi as much as ngikhuluma ngento bengingasabi nanani leza zi blind dog abo one way abo ginger ginger akusigcineni that akusigcineni wenzani manje ginger no ngicabanga ngagcina ngale EP yakhe no touchline okay no ngicabanga maka nano blind so mara machita pushile mfethu and in culture hip hop mfethu yona ipushile blind bayifakile like isikhanda kahle ukuthi naso sibe kule level kuso ngabe KO and start nani kune role nidlalile enkulu kakhulu like before George before KO was George kanjani isikhanda sibuya mina vele njengoba usho wena vele sithole sesikhona mina ngeke vele angifakazi nakho cause nala vele bebathi mabashaya ama remix abo mtezo bangibuza entwana ufuna ukuza la Ernestine kuphele kuyizinja zami angifuni kube ngathi isikhanda kahle into ezwe ngo MT
umtekza uye outhezela so ilento lokuthi umtekza uye bekane studio uye beka produce ama beat Sure. nanani so mase sifika la everyone bekamrecord kuba lento ukuthi siphushe isikhanda Sure. so nathi sangena kanjalo kuleto lesikhanda nanani so that's why nokukhuluma kakhulu ngayo angincane cause abantu bayenza ngathi bayazi wonke umuntu uyazi Sure. unless leyilima lezi ezifika no ezifaka ukuthi inkinga ngoba uKO famous or sinenkinga cause uthatha into engaseyakhe bese singakhulumi ngayo until athatha ridings le inkinga yethu leyo if sinenkinga nabo mrapper be-cash time why singalanda uma-E or yabona the only problem besinayo nalo yababa ukuthi lo baba lo uthathe lento and wenza ngathi ayi dala lento mina ngiyiphusha akuthi unamanga dog unamanga even nosiza ukayitweeta ridings le ukuthi ayikho ridings so mina ngeke ngilule kakhulu cause ayicalanga kimi maka lo baba lo unamanga and lento ayenzile ayikho grand and if ngabe uyithathile avuma nanani ukuthi okay magenge lento le yenzakalayo na ngiyayincanywa ngiyiphusha cause hayi manje so wenza ngathi okay lezi siyacava bese struggle even before fika siyacava besibhayisa ama discs bese siziphushela the way siphusha ngakhona maye ucova ridings and then uthi bangilanda cause mina dog bo successful usese ku tear gas bese kumamela da bese kuhlonipha dog futhi out bese incanywa uKO mina no MT bese imncanywa uKO siyamncanywa nano even nengoma zikhipha no musically vele aka ignore uKO uNtswemba ngeke ngicamba manje ingoma zakhe ziNtswemba nanani inkinga kuphela yiyo ya ridings lesikhanda akunakuthi sinenkinga cause yena upopile thina dog bese ngakhulumi ngawe until isikhanda Sure. the only inkinga esinayo i-ridings lesikhanda kuphela and wena vuma ukuthi kwenzeke so uqhubeke uyiphu ungayenzi ngathi no mina vele i-originate sikhanda god akusesenayo i-originate sekuyi-god dog sekuyisikhanda god dog ngento engaseyakho makafede vele ngoba sizilanga nayo KO mara ukucacisa lokho ukuthi mina anginankinga mara shilo zazikhipha ama-file like yeah so it's part of the files Sure. Akunandaba no KO mina nanesikhanda sakhe anginandaba nokuthi wenzani nesuccess yakhe ngiyamncanya uKO ngimrap mara lento ayenzile akumelanga ayibheke as okay lama out lawa athathe isikhanda like sithi uthatha isikhanda uyaphika uyalo and then athi lama out lawa awekho ku level yami awekho successful so ayenza lento le cause bafuna ukuba on ngegama lami so kuba ngathi thina siyenza lento sifuna ukuba on wena ezihotman ezithamela understand ukuthi uyacava siyastruggle la sikhona and bongayenza lento ibe easy like why ungacabanga ngale asikhulumi lento cause asithi vele si on like siyastruggle vele siyacava sure sisendaweni ukuthi siyawadinga lama opportunity onawo siyakudinga nawo if bongakhona ukusiza nanani ayikho mnandi ridings le ukuthi like kufana nokuthi usikhahlela siphansi siyanibona nile phezulu niyadla yonke into iyayenzeka kumnandi next thing intshontsha into from ngaphansi bese niyenze ngathi laba abalambile ngaphansi still yibo inkinga bayenza lento cause asihali le ukuthi vele underground sisekasi siyahuzuka uhlekisa ngathi uyasitshontshela bese uhlekisa ngathi bese wenza ngathi inkinga yithi futhi kanjani dog and then nabantu bamdefend ngathi abazi ukuthi kwenzakaleni because big fan ama-fan wakhe nani bamtholela bamthanda mara bamthande yeah bamthande ngendlela e-right yeah and like isikhanda siye saba famous ngenxa ye-YFM ngenxa ye-football every time angena sikhanda nation beku-intro and kuhlezi kukhulunywa ngayo mfethu sesangiyasho ukuthi dog kumele silwele into erekhodiwe silelwe into wazi kunama-clip before wena ufika yakhona la sikatheka kanjani uyitshontshile uyazi nawe uyazi akunakuthi uyiqalile awuyicalanga dok wena bekumele ukhuluma indlela engasebenzisana ngayo njengoba usho uthi yami ukuthi bese kunama-grootman wak-ofara i-transport and stuff ekasi kunama-grootman agelezile ama-lawyer and stuff so walingalandanga bona balinceda ukulwa le case yeah that's why ngisho ukuthi mina into engiyenzayo ngesikhanda ukukhuluma ngikho deep ngaleyo ndlela le the way so yazi sizo-interview MT I think uyozoyicacisa yeah yabona mangeze originator cause sometimes sinokuphapha thina sikhuluma yabona namanye bengingakhuluma maybe udoti ngo-MT the hustler mawo MT nokumbona sekashaya isithombe nontwana that's why mina bengingafuna ukuzingena kakhulu kuthwena cause ngizofika lapha ngikhuluma amasimba ngo-KO nanani and then next thing uMT sekapost isithombe ngo-KO bese kube ngathi hey leya beyiphaphi ya speed yabona ingene indaba engazazi hemi baba sizwile so yabona awushayile hemi MT yeah no Benny P badisa umjita but asikho lapho ngoba akusi interview MT le yeah ithola yeah sizoringa ngo-Mickey M yeah so just bese sikule ya part i full clip iyaga exposure
understand. Yeah. But leyo exposure ye-full clip ikwenzeleni awuthi yami? Ikuvulele miphi iminyango? Yeah, as much as ngisho ukuthi mina engivulele njengoba busho ukuthi kuneyindawo lezi bengingafikeleli khona. Sure. Angeke ngithi njengoba bengithulile bengibhayiziseka. Like lento le ibe underground isikhathi eside to point ukuthi ama-show underground le mali esiyenzayo underground. So noma singayi in public asikhona ukuzibona. Nala bengivaleleka khona. Hayi ukuthi bengistruggle kakhulu because bengimo like bengisengibona izaka esikhona the way sikhona kuyenza ngakhona underground. Sure. Na the way sikhona uku-owner everything. Mm. Because mawungitshela ukuthi ngiprinta i-disc nge-15 rand and then ngilibhayisa nge-100 rand. Noma ungangitshela ngedeal nani ngiyasho ukuthi lento le ngiyenza every weekend. Like ngibuya nezake every weekend. So ngiyazi ukuthi and labantu babasayinile already baya complain either way babe. So hayi ukuthi nalokuvaleleka besingakuboni or into engathi bengekhe akusukuvaleleka kithi besinake lokho esikunakile. Nithi benibhayisa ama-disc. Benishaya inyuka uthi yami nishaya inyuka esi-serious. So why ningazanga liden le nishaye professional? Because of masibukela manje ama-series abo Wu-Tang Clan. They were doing the same thing. Basibhayisela, then they decided to register a company, they decided ukuthi into yabo bayishaye ibe professional. So nina lo mcondo lo awuvelanga kanjani? No, yazi as much as sikhuluma ngalento esizenzile nade wese kuke kwaba nama-flop ngaphansi, kuke kwaba ama-life esiba-addicted, angisho nathi sabantu. Sure. And then And uyablowa ifikile lapha phela. ku-full clip, yeah, and then kucala kuba nabantu bebangakukhulumisa sebakhulumisa nalamashere bewangafuna ukucoma. So akusukuthi ngathi besifocuse kakhulu kulento ye-underground. That's why so ne-life emnandi like kunento zakhona ezimnandi bese si-trapped ukuthi okay siya-afford ukwenza lokhu, siya-afford ukuhlala ney'ntombi ezisona nani. So as long as singa-maintain nokubamba yazi ama-addictions ey'ntweni nokuthi Ne-hip-hop uthi yami. uyayithola Kahle nalento i-hip-hop uyayibona ukuthi leyo culture. as a rapper, So saflopa kumele nathi ngihlabe, kapha kumele angeke ngishaye ngikhuluma manga ukuthi ama-champagne, besingekho kumele perfect. ngishaye ama-drugs. Uyayibona saflopa nathi da sanaka leya life leya and okay yasiflopisa ngale ndlela le ngisho ukuthi bengafi mara ngabe ngitshela manga mangathi asi-enjoyanga. Ngizobe ngiyakukhohlisa yo dog beku-on da Bekumnandi, nanoma yeah. ngicabanga ngiyasho ukuthi dog ayikho into nawe basho ukuthi ntwana awufeel bad ngokuthi kwenza ngizofila bad if vele ngizobhoda ngingaphumelelanga. Sure. But dog akunanto engiyiregretayo mina ngada everything engiyenzile. Awuthi yami washayile ama-drugs? Okay. Yeah, Sinde kanjani? utshwala ngikushayile. No, namanje nakho uyaphuza. Asikho Oh yeah, unless ikhodi man, unless makuba ikhodi namato. Yeah, ngeke ngaba hooked fucked up kulento kaLil Wayne ngisazama ukuzenza uLil Wayne. Yeah, kusho ukuthi ngashayela ama-drugs. Ngike ngashaya ikhodi fucked up like every day. Indlela bekwenzani? Like iplug yakhona bekwenzani? Bekwenza ukuthi ube slow. bengenza ngibe slow ngirelax mara ngikhona ukubhala. Ukhona ukubhala. Yeah, so bengenza ukuthi ingqondo yami isebenze fast inyana yabona ukuthi just wena mawungibhekile ezumuntu ungibona ngislow mara engqondweni ngifaka ngathi ikhathaza umzimba bese kusebenza ingqondo kakhulu uyayithola. And ayikho grand lento. Yeah, ekugcineni yakukhawathi uyabona ukuthi akukho grand because nale way uphila ngakhona uyabona ukuthi isolated nabantu nezinto. And asakhona ukuphila ngaphandle Yeah, ayifani notshwala ukuthi okay ngizophuza like kumele uyiphuze every day. Ikhodi mawuvuka kumele ibe idama wenza ini. So yeah ngike ngawashaya ama-drugs. Okay. So but wena usurvive kanjani because ikhethi iyangena ikasi yabe fashionini and you're a rapper. Yeah, kayi 2-3 naleyo. Yeah, ngingaqamba manga kayi 2-3 nale and ngayithanda and ngabona lapho ukuthi inkinga because ngayithola ngine stress and then one day bangibhemisa ngaba happy that day and bengine stress mara that day ngaba happy and then the next day mangivuka ngaba ngine stress more. I think ngayi understand that I think sekhethe ukuthi no ngeke cause mina bengisho ukuthi noma ukabona mawubhema usho ukuthi inkinga zami seziphelile and then mawuvuka ekuseni no zimoa. Ngazi ukuthi lento le if ngizongena deep izohlezi yenza so. Okay. So ngizohlezi ngifila ngathi lento lezi azikho until mayiphela and obviously izongishayina and because already bengisengibonile abantu abashaya lento ukuthi bayabehave kanjani ekasi batshontsha kanjani ba-acta kanjani ababafuni kanjani. So mangithola naleya feeling ekuseni ngiyazi ukuthi yiyo lento because mangisengivuka ngiyasho ukuthi ngifuna ukufila njengayizolo which means kumele ngivaye ngiyobhala ridings amageng abambeka kanje then ngayistopha kanjalo ukuthi okay yiyo because if ngizoyenza so kusho ukuthi ngiyenza kanje every day. And awuzogcina utshontsha. Uyayithola yeah nami obvious ngiyogcina ngila out place ebangishana nani so uyajump because akwenzeki ukubhema ama-drugs serious ungabonakali
Ama-scars, kunama-scars, kunayo yonke into ekukhombayo ukuthi lo muntu lo uyabhema. Sure. So and already bengine-image grand. Because angeke ngikutshela manga mina ngiyaziphuzela nani nani mara yikho into enginakelela ukudlula image. Ngiyazi ukuthi image ibaluleke kanjani kule nto lezo. So ngenza sure ukuthi into ehlangane ne-image yami ngifaka uphi kapha. Hayi ukuthi angiwayenza ama-flop angifiki la mara image yami ngihlezi ngiyiprotectile ngaso sonke isikhathi. Sure. So if into izoza noma ngabe yini, hayi ukuthi ngithi ngi-strong ukwenza as long as izofaka up image yami ngizoyiyeka same time. Sure. Angeke ngispend isikhathi la entweni yakhona. So ngicabanga ukuthi nayi lo ukuthi bengise ngifundiswe kakhulu nge-image before ngirapha nani nani. Okay. To a point ukuthi everything eza engathi izohama le image kuzomele siyikhathe first. So ngasurvive kanjalo kahle mina ukuthi ngafunda le ndaba ye-image before music. Ngafunda ukuthi i-artist liziphatha kanjani, yini into eyenza abantu bathande i-artist, bafuna ukulibona linjani ukuthi lithandeke. So ngayenza sure ukuthi ngopreventa yonke into ezongenza ngingabukeki nje nga-ridings. Yeah. Sure. Ayithola. Yeah. But akusibo wonke abotsheri abamamela hip hop. So labo kele abangakani bathola kanjani? Yini eyenza ukuthi bazilahlele Yabona akusibona. BPM nje yami sikashaya sonke isitoko sasekhaya. Yeah, abotsheri abamamela ikasi rap abekho baningi. Sure. Mara baningi ukudlula the way abantu bacabanga ngakhona. Okay. Like ikasi rap dog, I think i-market dog ngikutshela ngabotsheri basema-suburb, like ngikutshela ngamashisa like angeke uzwisise dog. Labo ukuthi mawuthi ngiyakuphi namhlanje mawumbheka wesho ukuthi okay angiyilapho. Yeah, nala uzitshela ukuthi ayingeni khona. Like abantu angicabanga ukuthi futhi sayibona ngo-pocket kodwa abotsheri basesingamleni, abotsheri like bayencanywa dayide. Ngicabanga ukuthi marketing yakhona enganadayide ayikho umpani itsheri ongayitholi da ngadayide. If so i-market grand and bayacaba the way basebasicaba ngakhona, ayikho inhlobo yetsheri ongayitholi da. So sometimes okunokumangala ukuthi ufike endaweni uthola abantu bacava ama-line akho. Thola kuno-cherry laphaya weSnopnyana ukushaya ngebhoma ungena wazi angisho underground obvious. And then mawuse uperforma lapho umbona umuntu ashaya line to line wazi ukuthi ngoba beka-actela kanje lo muntu le bekaze, and iyenzeka kaningi lento le ngale ndlela ukuthi igcine seyis-disturb. Njengoba besuka kule ndaba ukuthi yini le beyenza singayenzi lezi ezinye izinto le ngathi thina besifocus kakhulu kulezi ezi-exposed kuzo nokuthi singautilize kanjani lento le ukuthi sisebenze lesikuyo kuphela. Yeah. Hayi kakhulu ukuthi kwenzakalani. So noma umuntu wena ngayenzeka maybe that time uzile nge-idea enswembu maka ngizwanga cause bengingeke ngifune i-idea engathi izongihlukanisa kakhulu ngaloko because already ngiya-enjoya lokho uyabona. So ngicabanga ukuthi flop ile ukuthi sike saba comfortable nge-lifestyle, hayi music ngale ya lifestyle leya. Benginga-afford ukubuy i-trans wena mawusu-calculate kahle. If bengisave benginga-afford ukubuy if bengingayenzi imali ngiyidle bese ngisave benenza imali ebhayi every week. Yeah. So bongezwe phela wena kunabantu abasipanayo ne bahola ngeviki. Abo khona nabanye abahola nge-fortnight ngenyanga. Mara wena mase calculate lenyuko uyenza inyuko ebhayi kudlula umuntu osipanayo. Yeah. Uyenza ngelanga. Yeah, ngicabanga kanjalo ukuthi so that's why ngithi benginga-afford ukubuy i-trans, benginga-afford nokubuy amadlala isikhathi masini. Yeah, that's why ngisho ukuthi if bese abantu abacabanga the way i-out efuna ukubuy lezi zinto anything besingayenza that time. And benginga-investa noku-invest. Yeah, anything maka into engisho besingekho da maka ringeva. Sure. Yeah, yiwo lama flop esikhuluma ngakuthi. Yeah. The way vele besiyenza ngakhona. Sure. Noma yini bongayenza mawufuna. Bekumnandi. Yeah, manje akuvumnandi bakho ukuthi ubona ngale dizi ukuthi ungaya eSoweto ukhulume noSiyashezi uzokutshela lese wena ungafila ngathi uSiyashezi uhlezi lapho uyastruggle wenza angeke ulunge nangama group la wabambayo, angeke like ziningi izinto ezigrand ezenzakalayo kuwe ongeke uzibone and then uzomjudge ngaloko umjudge because okay if mina yimi bengiyiflop why usibuda P anganazo lezi, why uSiyashezi angana, why uMT angana, phela abaningi abantu engibuya nabo lapha and then mawuthi uyacheka somehow sonke sibe ne-experience engathi yafana sa-actor the same way ngala besikhona. No angijustify nokwenza in mase ngisho ukuthi bekungekho easy the way abantu abezayo, bekungekho easy the way abantu bayicabanga ngakhona. Nanongicabanga ukuthi like abonesty C nale intwana ezinoza bosimama bayihlakaniphele kakhulu ukudlula maybe the way ba introduce ngakhona kule game le thina besingekhona dog and beyintsha la idings le into ukuthi umamela tear gas and then akunakuthi kune industry le social media senza the way izinto like
angazi ukuthi ngingakubekela yona kanjani. But it makes sense. Bekune social bekune media la kunabo checkers and then kunathi. Thina as-actor akunamuntu osicoachayo akunamuntu owaziyo ukuthi umuntu ku-full clip kumele acte kanjani because yithi abantu abakuqala bo-blow up ku-full clip. So yithi esidecidayo ukuthi umuntu o-blow up ku-full clip u-acta kanjani. Yabona? So akunamuntu osiguidayo la. Yonke into uzosiguide yintsha lento esiyenzayo. Abomrapper obvious bavela ku-TV wenzani so thina si-blow up ku-radio Yabona bohlala ugcolelwa abantu. Every time noma ngifuna ukuringa nawe, i-DM will pull up with a crowd nje ikhrunya uyamona uyese center lapha ya onke labantu lapha balandela yena. Into ezizivimbayo into esakhala noma bhebeza wami nano sakhala ilento engisho ukuthi yilobo underground ukuthi basincanywa la and basincanywa ngenhliziyo ukuthi noma ngiseshowini nalama flop nento bazikhulu ngiyazibona vele because ngiyakhona ukubona ukuthi ayigame so abantu bayenza imali so and thina siyenza so maka ngakutshela mangathi uthando labantu from out nama-chair like abantu bayasinana basifatela kahle uyayithola Blackbeard awuthi ama-celebrate ukudlula ama-celebrities. Uyayibona ilento leyo ukuthi dok mina nginokufika endaweni kune-superstar esebalibona njalo mara la ngikhona wonke umuntu akafuna ukuchifta wonke umuntu ufuna isithombe nale out wonke to a point ukuthi nale outlets ehleli ibe nenkinga nalo-ke la into engisho ukuthi yiko la ukuthi maybe lo thando lelo lesivalile la senza singayenzi nezinto nangabe nendaba nenyuku nendaba ukuthi asikrens baphetha the only thing besifocus and into engiyenza ngicabanga ukuthi maybe that's why besintswembu besifocus kuloko kuphela ukuthi into ekumele ngiyenze ukuthi kumele ngiye ku-full clip bahlanye ukuthi ngiphetheni manje nginoba nayenza kumele ngiye lapha bahla igoal yethu bekuyiloko ukuthi as long as sibahlanyisa la la magiga that's why ngitshela namanje ukuthi izinto zifaka up-ke makusegcwala vele into zano sekusipana ama-USB ama-disc nasey'kareni afew asela ngathana ama-disc namnandi. I was watching u-Ayifani ku-podcast yaka David. Yabo. So David Mashabela. David Mashabela no-Ayifani bakhuluma ngayo lento leyo ukuthi bakhuluma ngesoul. Into efulfill isoul ukuthi isoul ayinendaba ukuthi you are making money ifuna ukwenza i-passion. Lento ekujabulisayo i-disc ifile ikujabulisayo likwenzela inyuku alikwenzela inyuku wena uba fulfill maqeda ukulenza. Ngathi ungayenza yona kuphela. But at the end of the day milo khafa ama-bills that's why milo ube ne-9 to 5 and stuff. So I believe it's the same thing. Nina beniba fulfilled maqeda ukurap. Like nabantu abanderstand ukuthi kumele ube umrapper orapper kanje ukuthi u-understand the guidance leyo ukuthi once ngayenza lento le wahlanya like ayikho enye into endlula leyo like igoal yami leyo ukuthi mfana ngifuna ukuthatha ingqondo yami to that level and ngiyibona ngale abantu ba-reacta ngakhona and once wangale ya reaction imali ibonus uyayithola bekuyiloko ukuthi dok sikhona ukurapha sihlanyisa abantu phezu kwaloko sithola imali nama-group so uyayibona lento le ukuthi from intwana yasekasi uzama ukuhlanganisa nyana nihlanganisa to that amen labo geli bobasahaba la uthi ngibona ngomkhulu maye sekaziletha kuwo nalo and yakuhlanyisa uthiwa phela usine bekanganandaba nami usine unokungicela ukungimasaje uyangicela ukungimasaje obvious uzongihlanyisa uyayibona ngiyakuthola so dok ngiyakutshela dok vele ababhayi ngeke barenge because no vele kunalesa struggle nokuthi bekumele ngabe dog mina ngiyakutshela bekumnandi la dog Universal by announcer on air ukuthi uMikhiem uthole Universal deal. Then from lapho uMikhiem asiyibona music video simbone TV we are expecting uMikhiem to be big now because of ama Universal artists. Shana, shout out to you man, you have the greatest questions man. I always wanted to talk about this shit. So, Universal, kuna this guy Leo Stan. Okay. Then uphume ejele last year. Sure. Ejele isikhathi eside. So this guy, the manager am that time. They told Aplome Cosmo City. So bekangihlanganisa naye bangifake endaweni eziserious uguy. And then maka angitholela le deal yase Universal. Ngibhelela ngitshela ukuthi kunale out ebathu vusi yalana
ifuna ukusipana nawe. Sure. And then layout le izokwenzela noma mara uStan kuyi-layout le ukuthi ufuna ukuhleza phakathi yabona akumelanga mina ngikhulume noVusi uVusi uzokhuluma noStan uStan akhulume nami yeah so mina uVusi angimqafi so bangigayi contract ngenze konke lokhu and then uStan somehow kuvuke indaba zama-case ama-case adeep engekhoza angifuna ukungenelela indaba enzakhona engeke ngikhona ukwenza next ngazo tidings lezi. And then uVusi ayithole le ndaba ukuthi okay kwenzeka cause kuna nenye i-voice note ngayimamelisa u64 kunenye out bebayibiza u64 bese recorder kuyo isebenza noStan naye ngayithola ida. Sure. And then uVusi uyakhala ngokuthi mfethu awukhona ukungala ama-artist and uhlezi ungekho like uStan beka corrupt no i-out yami grand ayi grand no mara that time mfethu uStan beka corrupt and the same time ufuna ukuba phakathi. Yeah. So makwenzeka tidings le untwana ejele uVusi sekalwile noVusi sekamtshelile ngokuthi uVusi angeke athole lama-artists either uyoyenza lento le ngendlela yakhe or lento le ayenzeki so mina uStan makasa ejele ngibona ukuthi okay since ngisele nalento yasini phela sengi-announcile naku-full clip Sure. bajabulile ukuthi uMikem use-universal nani sekumele ngifune lo yo dog ukuthola uVusi bekwenye inkinga dog yeah and nala sengimthola khona ulwile noStan sebalwile nanani so ngathi kuba ngathi nami ngide uVusi bekasithatha ngathi siyigang nyana e-fucked up ngicabanga ukuthi umamele nalo music awubelieve and indaba kaStan yokuya lapha ejele njengoba singeke singene deep beyihlangane nama-rape nyana yabona ne-gang violence nyana so makamamela umusic wakhe into enikhuluma ngazo le yeah so makamamela lezi zinto kuba nalento ukuthi okay uMikem noStan kahle kahle baso cause le iboshiwe and lento eboshelwe zona yilezi out le rapper ngazo so kwaba ilento ukuthi Mickey wena nale out yakho ni gang kakhulu like ni ghetto kakhulu yabona so angeke sikhona ukuphusha tidings le fede usekangenile sekasejele umntwana so angeke sikhona ukwenza tidings le sikuphushele yona the way ngakhona so mina sama ngazitshela ukuthi ngaphandle kwe-university ngingaphusha ngathi ngisese under yona mara ngingangenanga yabona mara ngingabatsheli abantu so kwaba ngathi uMikem uthe use-universal so kwaba nedrama ebhaya after tidings e-universal eyenza lezi zinto but urekhodile e-universal kuma-studio wapho uyangena nje washaya isession eyi-1 mina bengirekhoda uStan yeah kunengoma i-One It All yafika sayingayisa nakusizi yangena yaqala ku-Hot 99 i-One It All vele bekuyilike i-first single so yangena naku-FM yeah so from that single leyo ila uStan aboshwa khona so bengingarekhodi nase-universal uStan bekangicova siye-studio sirekhode nempintshi zakhe bese acove le track ayise kuVusi bayenze lezi zinto abazenzayo and then mina vele bengingazi-next vele ngalezi zinto lezo so ngarekhode ingoma eyi-1 angirekhodanga e-universal mara yaya kubo la and then after that la uStan bekaboshwa khona and then azange sisakhona ukuchubeka wena azange umithe ne-artist eli-1 lase-universal dog no-1 noVusi ngahlangana that day angitshela khona ukuthi angeke sikusipane nawe cause ugangster kakhulu that's the only time bengihlangana noVusi I'll contact uSeason Scoop ubazise ngalento le because of yibo abakuplugile no bengisengibona kuyi-flop mina ngisho ngiyazi ukuthi ama-fan obvious if ngizobatshela ukuthi ngiphumelele abazo-assume ukuthi kwenzakalani bakhulume lezi and ngeke ngikhona ukukhuluma ukuthi phela i-reason why lento cause indaba zakhona zi-deep yabona ngavela ngathi ngcono ngiyeke so whatever and if isikhathi samanje se-social media bozovela ube live yeah into engisho njengoba namanje senza sengikhona ukuyi-explain ngabe bekuyi-that time bengizokhona ukuthi bafethu yeah yenzekile lento kwenzeka lokhu nalokhu nanani so izinto zifaka up eyiloko so ekugcineni into engibhorile ngalento that's why ngiba nalento namanje uthi angikho social ngizama ukuba ngifuna ukusipana nabantu engibathembayo abantu engisho ukuthi bathi like bazodeliver lento ebangithembisayo so nama-trust issues kahle yeah cause ekugcineni uthemba umuntu and uyasishaya isipani sakho wena wenza yonke into eyenza next thing uyaflop because omunye umuntu udecide ukwenza into wrong so imagine ukuthi ngiziphathe grand yabona ngiziphethe grand mina ngiyaphusha ngiyenza inini and the only reason ngiflop is because lo ophakathi udecide ukwenza into eziflopayo yabona so that's why namanje noma usho ukuthi entwana Mika wenza hayi ukuthi angiziyenza ngifuna ukuze yila ngidlule khona nginele ukuthi noma ngisipana nawe
kumele like sisipana amalanga ngize ngikujwayele ukuthi umuntu onjani vele umuntu ongaphusha le image le ayenze sure ukuthi akayenzi le so i-goal yilo ukuthi Sure. ngiyafuna ukuba famous ngiyafuna yonke le success nani mara ngifuna iyenzeke nginabantu abagrand ngifuna The team right. somehow ngifile in charge even if ngeke ngibe in charge deep mara mangikhuluma nawe ngazi ukuthi untwana uthi uzoyenza into so and angeke aflop mntwana uzoyenza into so mina ngizolala today because izolo bengibusy ngenza ini angifuni lento ukuthi sengiyenza ngiserious at the same time ngisafila Ngiyafuna ukugama drink na ngideliver. ngiyakuthemba yayibona Sure. ngiyacabanga ukuthi kumele ngiyenze le manager izokuphuzisa and ngeke ngijaje ukuthi ngidakiwe because ngiyengijekela lo tshwala yabona so bekuyile indaba iba nalowo ukuthi mina ngiyakhona ukuziphatha ke ukutshela Ivara mina i-art yami ngiyayiphusha nale album engiliphethe lashisa mina ispan sami ngiyasha i-part yami ngiyayenza Sure. Manje Just- after Universal unyamalalo wayaphi ke? Because of Mickey M everyone is being asking namanje Reptile beka ku Twizer. Mm. Ama comment athi where is Mickey M? yeah So that means after uReptile bakhumbuze wena. ngiyacabanga plus umntwana uphume 1632 Sure. and represent isikhanda Isikhanda, sure. bekumele vele Yeah. mina lezo into engisho ukuthi vele sine plan nade wesiphaka mina nginandaba ukuthi uMT or yimi or Reptile uyada anything ekokotayo da ivulela thina bayazi uReptile uyazi nabo Sure. Benny P nawo bayazi vele ukuthi anything yenzakala so yilo ukuthi if kumele si represent uReptile or whatever kumele yenze kumele kube uye because already izinto zenzekile ku grand mfana as long kuyila majita lawe ngwazi Sure. amajita engikhuluma nawo Yeah. every day amajita esazi Le ukuthi number yakho bengasenanga ngithwele kuyi. Manje uReptile. interview ngathi mfethu uMickey M mina ngihambani. Yeah. Ishaye mfethu dala ngaring na mara awuzamile na. yabona amawuthi ongeke uwari ngawo amawuthi waziyo Yeah. ukuthi angeke akuvala Yeah, into awuzovala. engisho ukuthi amanye Yeah, amawuthi yeah. wasekasi yazi Sure. besisakhuluma ngamasisi ukuthi Sure. bebazovala that's why ngisho ukuthi mangibona uReptile akutswayiza nani ashaya lento ezenza ngiyazi ukuthi ngiseduze nala Sure, akusinto ngiyakuthola. engithusayo inja yami ngaleyo ndlela into Ngiyakuthola. engishoyo abantu Yeah. engibathemba ngaleyo ndlela ukuthi awusikhanda man makadasi da Sure. just swa ukuthi okay sisiza kanjani umtekza nani or Yeah. nabanye abantu abakusikhanda Akabuye ukuthi umshita mfethu. babeduze mara Akabuye. I-1632 ayiphelele yonke bafethu. uyayithola Ayiphelele. and izoba grand Sure. izophelele ihlangane already siyihlangene just ukuthi kumele ifike emehlweni abantu babone ukuthi kwenzakalani because Sure. njengoba bengisakutshela na last ukuthi uBenny P ubusy njalo naye uyahlanganisa Mm. mntwana uReptile Musacula kanti mnandi kanje umshita. Thina Thina simazarepa. talent elida Oh, shaka voice nyana bu RK njaya. mfana ngene that's why ngisho ukuthi Oh. nale ndaba esikhanda i-deep ukudlula mawona uzoza njengoba ngisakutshela ukuthi kune music video kumele ngiyikhiphe edrill nani abasanaka amafuthi kuningi kwenzeka kusikhanda kusazo surprise abantu abangekho ready for yabona into engakutshela yona ukuthi anikho ready for lento ezoyenzeka no Sure. whatever yenzekayo ku hip hop no hayi wena leso yenza no thina ne ngiyakutshela Niza sound entsha. Angisho nize nesikhanda before. Manje kube nabo trap no sikhipha yonke into engapha engapha. akusingathi sound Okay. ayikho isound esingayenzi no sikhipha yonke into esiyikhonayo like sikhipha ukhona lo akunakuthi sine sound the way kungakhona asina sound senza whatever The kumele kick of a siyenze dying ukuthi horse. abantu bayizwe The king and of a dying sibakhomba horse. ngokukhuluma ngokuqula nokwenza dark like I understand and abantu abangayi-understand ukuthi ngiyaka ku-full clip senginey'ngoma ku-full clip the way besirepha ngakhona like yiso lesa i-strategy ukuthi hayi ukuthi ingoma sikhona ukuziwenza nanani i-strategy sokuthi mawuye kule ndawo le because abantu kuyobona after bebase banalento ukuthi intwana rapha njenga ku-full clip or yenza so ku-full clip besirepha kanje because besiku-full clip sorry besiney'ngoma before siya ku-full clip besiney'ngoma ezintswembu before ingoma besibamba ngawo amagigi wasekasi besibhig ekasi before siya ku-full clip uyayithola yilokho so i-full clip yavala ngoba enhle hayi ukuthi yavala yagqwalisa lento yama-bars nani to a point ukuthi mabezwa amagama wethu musical
bafuna ukusizwa sirepha senza lento leya ku-12 so bagcina bavala lento lesicala sothi because thina igoli bekuloko ukuthi okay siya ku-full clips rap and then masithola le exposure siphushe umusic wethu so that time azange basigayele leyo chance leyo bekusuka ukuthi okay now seniyenza lento leya ku-full clip Ngiyakuthola. seniyarepha nenza so and then umusic wethu sekumele siwumise sesirepha via ukuthi lento le isebenza kanjani or abantu baku-full clip bafuna sirephe kanjani so that's why nanongikutshela ukuthi the way since ngakhona abantu bacava bazitshela ukuthi sirepha the way sirepha and ku-full clip besiyohasila ku-full clip siyohasila ngendlela yaku-full clip besintswembu before sifika ku-full clip besishaya inamba before sifika la kunoQuesta kunabozako kunabo-Duncan so uyacommunicate nalamajita like because of isound ngicishe ifani that's why ngimention ebo you communicate with them, are you planning to do something with them? Ngiyacommunicate namagenge kakhulu Uzakwe. uQuesta naye ngike ngaba close naye to a point yokuthi with baby mama yami iblomeka sila kaQuesta. K1. So somehow vele sagcina siphekisana cause vele bengincane ukuya ngala and bengihlezi nginontwana. So ngagcina vele ne-media and then yonke into like bes-close ngaleyo ndlela mina ngathanda because angeke ngazi ukuthi mina as a fan because ngi-fan uyathola uQuesta kudala ngimncanywa and bengingayenza noma yini ukuthi ngibe phambi kwakhe as much as ngisho ukuthi to a point ukuthi no ne-baby mama eseduze ziyenzeke via lezinto lezo so Skrene nontwana Skrene Uzakwe bekashayile isho njengoba sikithi bengithoka no speaker last besisipana noZakwe la so njengoba besedeben besibhizi sisipana nabo abantwana so besiringena ngenamba since ngisendele Uzakwe angifuni ukukhuluma ngala lyrics le kaZakwe noQuesta mara okay something kuna something ezakho nakhona bangadvisile ukuthi ngakhuluma mara kuna something ezayo grand nama artist grand nani so no as long as kune communication ukuthi kuzoyenza communication sitshela basenzakala yabo as long as kune communication because angifuni ukwenza into zabo universal khumbula njengoba ngithi ngu-universal kuzenzeka so and then amajita next thing izinto azihambi the way because kuzomela ngi-explain ukuthi wena uthe uzoyenza ingoma noQuesta noZakwe and then why manje sure so yilo ukuthi sigrand namagenge siyakhuluma ngithumele izinto zami sikhulumele ngale ngoma so ikhona touchline futhi nje yami naye wasekasi anyway uMickey emasithi nonke ni represent team kumele zira sikhuluma ne manager yakhe whoever kumele nihlangane wena touchline kumele kenzeke something from here where to from no busy album ke album liphelile ubusy uproducer wami usasebenza ngalo yabona and then besishaya music video like second music video from lela album lela ezophuma this week. Iphuma this week? Yeah, iphuma this week. Awuze grand mos. Izophuma this week. Keep it ngoba ngenzeka iyaphuma iphume before episode yakho. Yabona ngiyenzani manje sekumele ngikhumbule ukuthi today ingaki. And amakhuluma 28. Yeah, ngi-30. Okay. Ukuthi ngi-30 30 November. I mean 30 October 30 October 2025. Yeah. Okay. At all. So besisipana kuloko so no sibhizi nga-writings. Sipane nabo bani? Kule album. I think like abantu abaningi ngisipane nabo because ama-album wami almost wonke ayafana. No ngathi yabona since ngasikhathi bekuma season scoop nani nama-album ayi-3 and then back from at school ngishaye ngi-1 isizokwanda ngifeature umuntu oyi-1 and then kuleya no unless if ama-out asend into zabo and then ama-feature kuzoba kuyileya kuma-album cause yabona njengoba sikhuluma ngama-full clip nani like kuma-album ila ngizama like ukukhomba abantu ukuthi okay umusic singawufikisa kuyiphi level and sometimes uthola noma ngifeature wena ushaya iverse wafila ngathi le hook ulishaye untwana so kuma-album ila ngikhipha like yonke into lento zokucula ama-melody nani so ukuthi okay mina as i-artist ngenza so that's why ngiyafeature kapha so kuma-album angifeature kapha got a lot to say and then nendlela engifuna ukuzi-expressa ngayo nokuthi umuntu azi ukuthi dok ngirephe cause bengiye dawo full clip like ngikhona ukwenza everything ehlangene dawo yabona
the way vele uzwa abanye amajita kusikhanda ukhuluma ngawo like from ukwenza ingoma nani like yo Jaya kumele lama-album aphume Sure. kahle. From Sithola kanjani Reptile, i-album Benny yakho, Themba? P. The way wonke ama-album atholakala ngakhona no doubt. So Digital, yeah. mawaphuma nje all All digital digital platforms nje azoba khona la as long like abantu nje mabangasithola oma socials just ukuthi bazi. Give us your ukuthi- social handles. Okay, Facebook MickeyM_SA, ku-Instagram MickeyM_SA_ and then ku-TikTok MickeyM_SA. And then vele even nale music video ngizoyikhipha already sengikhiphe ne-snippet nyana lapha as Saturday Slayer and then bazoyizwa la ku-trend. Everything else bazoyithola from that. So ba-update from that cause Masifuna ukumbhukhe i-Mickey simbhukha kanjani? Akhona amanamba ne-manager. yeah, mawungangena la kuma-socials Okay. kuma-bio wami information yonke Sure. ikhona la so yonke into izoyenzeka grand from la. Mm. Awe. Any message to the fans? Nabantu abakukhumbula uMickey M. Ziyokhala no. Yabona no like ziyokhala like ne-album elizayo bengifuna ukukhipha i-mixtape before album mara abangivumeli labantu engisebenza nabo but Sure. like iziningi izinto esifuna ukunigaza zona ziyokhala umusic ontswembu kuney'ngoma ze-rap kuney'ngoma zekasi like asithukanga mfethu na yonke into engathi iyayenzeka no ngifila ngathi yithi esosave yonke le nto Okay. the way ngingayibeka ngakhona ngifila Sure. ngathi The okay Messiah maybe is 2 back. years back or nani the way bengibheke amajita na the way izinto bestruggle ngakhona utshwala nama-drugs but the way ngibona the way sine-order ngakhona na the way and then and umusic ubha cause umusic akukazi kube inkinga Mm. inkinga bekuwa abanikazi balo music na the way baziphathe ngakhona because Sure. ayikho into ongayiphusha uma ungakhoni nawe ukuzimeleza umjita mara the way ngingakhona uma ngi-check amajita the way angakhona the way aziphethe ngakhona isikhathi sakhona no like zizokhala no Awe. zizokhala Awe. ngiyathemba ukuthi zizokhala nje Yeah. so abantu ababe-ready for yonke lokho abakubone kwi-Reptile kuTswayiza yo bazi ukuthi intro like kuseza umteko uzoba grand umteko uyabuya naye kungasikudala and then yonke into soyindlala and then I think next year wonke umuntu uzoba seka-understanda yonke into bengizama ukukhuluma ngayo la Sure. ukuthi kwenzakalani so makufika next year sobe sescreen kakhulu We can't wait for 2026. yeah Yeah. Siyabonga abafethu, siyabonga. Awuthiyami, thank you for honoring the invitation. awe Thank you for sharing your story, Awuthiyami. awe Simkhumbulile uMickey M. hayi Awuthiyami. ngisazomuzwa Yeah. isikhathi Siyabonga sakho ukuthi ngibonge ubuyile. nami mfethu ukuthi ungibuyise ungiforce njengoba nobona nawe ukuthi hhayi bese sizitshelile ukuthi hhayi siyalala Sure. so enye iphathi yileyo ukuthi nihlezi nisitshela ukuthi mfana ngenza into esound ntwana abantu kumele bakubone Sure. visual bayakwazi mara so ngaphandle kwenu lesikhathi sakhona salezi zinto lezi no Most def, most yabona def. Yeah. ngisho ukuthi na after le interview na yonke lento le Sure. uzobe usibeke halfway if not lapha sifuna ukufika khona Khululeka Awuthiyami. Kancane kancane, every platform is important these awe days, nje yabo. yeah So, and it is important ukuthi uma une-platform eso amajita wakho wonke wavusa. yeah ufaka amajito awathembile owaziyo nokuthi yazini yila bantu abafuna ukubabukela itori abantu abafuna ukuzizwa Sure. lezo Because nami ngiyacaba Awuthiyami, ngiyacaba sibuya fair mara ezinye izinto ngiyaqala ukuzizwa namhlanje yabo that's why kumele sikhulume into engishayo ukuthi as much as ngishayina like ngifila ngathi that's why mina ngifila ngathi yonke lento esikhawu yonke into yaziflowela sishaya amavini na before kuphuma something uvela ukuthi okay phusha lokhu like nama-out wasekasi ayazivelela nani niyazivelela niyafuna ukusisiza wonke Sure. umuntu o-align to lento esizama ukuyiphusha angicabangi ukuthi kune-mistake that's why ngisho ukuthi if siyachubeka siphushe le way siphusha ngakhona next year siyawuphatha No, asincenga Awuthiyami. yeah So mina ithi ngiyivala Awuthiyami, mangiqeda ukuyivala when uyosdropela i-16 yakho ngala estage. Yeah. Estage le. my favorite part lento engiyizele kahle kahle Sure, bafethu siyabonga bafethu. Sinilethelele uMickey M aphila njengoba sithembisile. Kudala ngikhuluma ngayo kuma-episode beba-3 yadlulile ngithi we-shooting uMickey M, we-shooting iMickey M. Finally simshuthile nangu uMickey M usidropile isitori sakhe. So siyabonga bafethu, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share and hit the notification button ukuthi next time masingene line sithi beep beep bese nawe uyadwada. That's it from me, your boy Siya Cam. All I can say is Eitawola. Yeah, 1632. Mickey M. Blade Spitter. Yeah, sure.
Sure, ngiyakhuphukela inhloko ichayisa namafi kwala liqala ukuthuthumela nginokuphonsa ikhaza mangikhafula funa ukhesha ngikhona ukuhlala ngananye mangithe ngigijimisa iphepha ngisho ukubona indaba zabantu uMickey Daypoli Calamenati Antonio bafanga esiginqe ngisithono kwaDesperado segoli isikhathi sonodola sisithola isidlala ngabantu negona elizoceda istory yo dead body ngwaba abantu no bangibangela inoise leyicefe they know I'm the future and I've been dope since back then Zodiac fish but your hook ain't catch it Pisces underwater like I'm SpongeBob SquarePants God on the ciphers I'm holding all over Kwala ngiyoyeka ukuphusa corona man catch coronavirus Jehovah Jireh school ikolo izevalwe rolling green ngifaka ugesi I can't choose uKen over Blanca akushizolo ngikhona ukushaya iphapha eliphasi umzimba uvuza iflow kuba ngathi ngifake impahla emanzi flow bananas ubona ngamakhasi agcwele phansi sebahamba kuma-pavement cause basaba inkosi estrata ubona amadoda I'm the star you facing to Mickey Popeye this ain't animations blade speed I got big dedication greatness takes time I'm just grateful that I got the patience If it ain't Slim T on production, I don't want it.